Uchambuzi wa kitabu cha Daniel na Ufunuo. Daniel na Ufunuo vina maono ambayo watu wengi sana wanatamani kuyafahamu, na ukweli ni kwamba Danieli alionyeshwa maono ya baadaye sana, ingawa hakujua ni ya baadaye kiasi gani, lakini kwa kweli ni ya baadaye kweli kweli. Na ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo huku, ambapo inakuja kuonesha jinsi atakavyotimia na nini. So ndio maana wana theolojia ama wanafunzi wanaoenda vyuo vya Biblia wanakuta hivi vitabu vikisomwa kama kozi moja inayoitwa uchambuzi wa kitabu cha Daniel na Ufunuo. Yes, katika kozi hii wanasoma kujua ukweli wote kuhusu majuma 60 na kwanza majuma 70 ya Daniel, lakini kwanza sehemu ya kwanza ni ya majuma 69, alafu kujua juma la 70 ni lipi na jinsi ambavyo linavyoingia sasa kwenye kitabu cha Ufunuo. Lakini kitu cha muhimu sana ambacho watu wanakisoma kwenye hii kozi ambacho ni very interesting na ni muhimu sana kila mtu akijue ni kujua gap theory, kujua nadharia ya pengo ambalo linaficha kipindi hiki cha kanisa tulichopo, church age, ambacho manabii wote wa Agano la Kale hawakukiona. Sasa hicho kipande hicho ni muhimu sana sana. Lakini pia kujua ratiba yote ya matukio ya siku za mwisho wa dunia baada ya juma la 70, eschatological events. Kila mtu anatamani kujua mwisho wa dunia pale itakuwaje, baada ya kitafuata nini kitatokea. Sasa kitabu cha Ufunuo na Daniel ndio vinafafanua hii. Lakini jambo la 5, kufafanua ile sanamu ya Danieli sura ya 2 pale, kuna ile ndoto pale. Sasa sisi tunakufundisha kozi hizi ziko 15 kwa 30 kila mwezi. Ndani ya miezi 6 tunakimbiza na kuhakikisha kwamba zote umeweza kujifunza. Karibu sana. Kuna mawasiliano ambayo tumeyaweka hapo chini, namba wasiliana na sisi. Yes, najua una maswali mengi. Sasa kule yatajibiwa kila mahali kwa njia ya WhatsApp. Tutahakikisha umejua kila kitu. Kozi ya kwanza tunaitoa bure, unakuwa unaona mambo yanavyokuwa yanakwenda kwanza. Karibu sana na Mungu akubariki unapojifunza kwa lengo la kukua kiroho, kumjua Mungu zaidi, kuijua Biblia vizuri. Lakini pia kama unajiandaa kumtumikia Mungu, unakuwa unajiandaa, unapata maandalizi ya kukufaa kwenye utumishi wako.